Musa ofri abuya kwa obane kontonkoro solo ene wate atomu Or day in court. Osa mukata na nimu mame oye minor. Why? Your Bible Quran be focus on snap. Musa apede. Pacho mba hebon. There be me city the American. Me wo Quran, me wo Bible, me wo bodria snap ni kusi apede. Quran. Imo. Peja somewhere. Monkata na nimu maye no sa. Musa peja. Peja. Kaseya mi Musa. Mi Musa. Maane so mi kura Quran. Maane so mi kura Quran. Sasa mo ame bekan. Sasa mo ame bekan. Allah muame. Allah muame. Or day in court. Musa, asembe na odi abeda o ma me awie. Pacho mi Filislim na me maame nya ene papa ene mi nyam yembe ma yato yemi ansa me toso mi ansa last me na me last. Una ye last born. Ana ne Muslim. Same fahi. Bolga tanga zuwangu kangu. Die. Zuwangu kangu. Okay, awo bolga. Yes. Okay. Ana ne awo honum. Na me ma mi na me ka se eyo mi o mame. Ana me nyam omunim se nya me ma me ba na omu pese o me ka kire o. Ana da kurubi na me ma mi nyane flame oditu manim se enye ne ba ne me na me ma me wo me na o film. Tina chese o ma mi di kan wo mpanifo no obe wo no eno film tu ma mi nua na ehwe o. Okay. Na ne awo no so na komo so ejuma nsani ho ana mpapa ka se sare obeba kumasi no obepa ejuma bi aye no onye sika no de aba no ahwe na oba na eche be 5 years yantinka ana minyam no ka se sare omuso omu eba kumasi omu trap kuro so omu ba be hwese omu be hu me papa na omuso omahunu ena omuso omba omahunu so eche ena me papa danfu bi fili kumasi ba yebusan papa eni oka se ye papa kula hu baby a ofai ena na minya ba ko abodam so omo ye so omo be kumasi no ba ko so abebodam ba ko so ni baby a wo ena nam wo so minni adwana me di so na minima ejuma bi am so me ena me se saade me so beba ena mba ye so na minim baby ameda me hu nkrofo bi a omukan ekrom kwasan bi me pa omo acho ena mka se omo mam betina omo nchen ena na metina omo nchen na da kru bi anumre na omo so na omo se sempese me na omo tina o de so omo dim trum sanda sa omo no beda wo to so omo pesa wo tina ho bidia omo yesey omo yeminu tu ka ho miensa na se pa no enti omo kan no wa open so Debbie man peniso kula omo ye force no omo force man penin na omo titim nsan enti na ma nsan wo twitwa sa no oh enti say woda so ofio ba me no mo ne da na ubaye no e de adwuma na wo ye mitimi ko kejeti ana ma seminya ma bi no odene ma ko ana ma genu na ntu so aso anema na wo ye da adwuma wankasa no wo ye sa adwuma nti school de wajai David uko ujina say form 3 adwuma na wo ye na so oh dey for there ye dey ade a there be there wo ye interruption is too much ade a wo ye me betian me hu there wo ye jai misrew jai me pa uchew enti wa wo hwe wo school achai is say hina oda
abontina me ya me da honum na school no why the treat ho niema niema na so aso ana and what me akwadu JHS and SHS JHS 3 yani why ade te say nene ba wo ba no sen ba sesei so yan kamnya dan bi kula dai yes baby a wo beda ni akwa kobra wo be so ampafe na wa kromfo nso a ono mo kakasa ye je wo akotre fie na akodane bibie wo no eya samu wo munyane wo dai kanukre kire wo maame dabi o ma nya amfa yina shout dabi woni omo no hwanum na ye mpanifo omo manyi chen nake sanade ye Mr. Champo anya papa o obia anya papa nchewo you ye fa we metwem akora ya boy ni ko ye criminal abortion nene ore ne papa ba mo diskani mu 3000 abeto omse mom 2 weeks de dia ka ba be soso ya fra kra na be chinisika tina de wo no asemi de ya semu ebusuafo ye bayi onyini bia sa kwala otimi so aso anema o ko school die na chese nko obotai so na enye obi papa edan kra de me me hompem Joseph ni ba ma abrenti so obi fi obi nkotran de ya di no friend bra Mr. Champo tonte ho ni enko yani so mama dance ya se kura abomi pusa chese baby ya wo fra ya wo ba no adopa no mo do zuarungu adopa no zuarungu se me ko school Bolga girls elementary school boarding school intimate area na area also no susu tuo no doors na sebio we akwada ya kan wo hye enti ko ba se ne maame ewuo ni de am se wa famu pa na ne papa nso e ba ono nso ansa kono na che se akora no wa fam na asma ya wo kan de are ho a wo hia moa ko bia betimi aboa no de ne so no sese no em se ye bet pemre bi na ka ya hwehwe na chi ya hwehwe mu ahu se ne wo kan no e ya no kure na se bia na bia ye wo mo bia na adofo be boy na ka ya bon na so ma me na ka me se ka busan se school ben wo ko ha na wo ko Bolga Musa school no wo ko ha na ko Bolga sa school ben wo ko so de be public school school ben brono be so kono brono be so Ali ma Mr. Champo boy akra ni twi ni ka se akra medical ni na di komo my office timi ni de me pacho enti no na je se moanwa na ye de be bwa ne ansa na betimi ni Mr. Champo na de obi fie tena de misuru kwara na ye hwe na chire se kama de a ne di ni ho adanse de a ebia na ye nye baabi de na si because I am nwanwa se wa mu krom ni munua o ka mu krom kasa na wo betena mu nchen akola aketo hu se me so aso anema akhwe me hu school na afi akwakoye mami nu tru mu no so ene mrantene de wo ni o beto wo no mu yo o mu hu ni pa mo bobi aka ne ne asi me krom ni ne de ni osa ene no obi nya wo papa kwa e ma wo mfa hu ni sa da bi anko yo ba mpodia na be man so de ma mi so wo ni se ne bi no mo ni ji e ho no ho trumu no ntini ye kan se nyame na ye se no ye fa na kine se bibia ye kama ne be nyakopon bie kwan ai wi a be kwa ko hebe bia wo kan timi das yo Polly my lady me da se urade nyakopon hira wo ne da yi so no kwasem ni me bai cause maybe a betimi awo no bibi di na chi my lady ye hwe ni sei
seven previous am ofra na ya na omo maame mo ko wo mo free mu no ya na ensem bebrebe yetie ye be yasem a wo kan ya osene maame ko wo no free mu ho no nsem bi be wachiri eno na chi no ne papa so kura so obekuro kesi ma we pepe di papa na yira wa mabi ana eno no so mu no abofra ne se wono so obekuro kesi ma we pepe di wono kwa wasa beto jata no osene nuanu ne di kan ba kwa be bodam na me kire se etoato so enti nti e yakoye abusua pam no mi bi na abofra ne so de ono ne kra ne de ekra de chese nka be se ne life kra enti mesre ye besre yatiefo ne ahwefo ene wo mo ye hunhun mu adwuma no se wo madaro mo mo aye saa ekwan ne so ko se nya de kra sabe okotena obi nchen kra na e bi e be saa akoba e wo ba bi fufuro na nso yen ka hu ne se obi mua obi kwa obi bua wo no no de opa free ho cause wo be da wo dem enti wo benya ne so mfa so na se be mpredu asa wabu ne tu agum ne nso ye da otufo nyankopon asese o ma abofra ya gini ni nyansa na wampene so ama wo yeso abene nam ha o opeso ba ha abene nam ha yesi fitibe last week eye dan ya ma ne abene nam ha ya mi wodi enti a wo so ma ne ma wo ne ko achi ma ne ba ye na kama ile de obi okodi pawo tambe no be tv enso so nyame wodi enti a wo de ne ye de ede ne ba ye na so ma ile di enya de Josephine ne ba ye enti be ja papa ye eye dan ya abofra obenya ba bia da wadawruma ode ne be ko yesere wadawruma wo se wo ko school wo no wo fa de da chi yi ba pode na my lady oh ya be pon ne de enya dan ya benya ba bia de ne be ma na kwa koda before say be pon wa ha no ode ne be ko wasan utile wuru my lady na ho so kra so abrampa ho de ho ye kama obetimi enya ba bia ho akira ha ya opamade ana na ba ko ma ofase Musa kwa kuma to ye mo ate wo ya abofra de asie no nya de betimi affect wo enti mesre wo free ha emu obi ehunahuna cause wo de wo kwan ye da oba ho be ma bi akwan na ho enti ma be ma bi akwan na pani bi akwan na wa mese wo life so ate ai wo munya brem no mo de ba kekam tiatiam no obi amra ho ese mpere so ngo fi obi onu mu ya pam no asese wo so wo pinini to ma atuna fi na bu ya dwiridwiri nsa ho nyina ye hiafo man so bro my lady aho kire wo wi ase eti ye besre yetiefo ne ahwefo sabe ye mesresre ma obi anenso obi a wo pefa papa bi de ne hu agina so de ye boa na me fi se ebeboa my lady abema ofi se wo ko school na wono so na dwene mu do na da achi do de body bra ebeboa ye no kra so watumi de ne ho ato adwuma sa obi a wodi pa wo pa de na ke se obetimi de ne nsa ya adwuma nti my lady wada roma yesre yetiefo ne ahwefo se mume hu akwala yi mobo me de manu asi my lady yo di for brem my lady our friends emu de wadawruma emu nheda nyedu ekwa beso wadawruma baby e wo free a ono odwane ye no abofre se miminim na bu akwa kakra oya akra abone unim na bu akwa se de wakokum nipa nkum nipa why dey on se ye ka se tutra sem atutrafo a wan e kodin trum seven previous woni na tini fie ada no bi di na asema ba na wo challenge no woni na tini fie osofo there be awada woni na tini fie there be ade asem na wo bekan woni na tini fie there be amali wo so ya kwala boni mama example me niam mienu a waya wo oh malady anyam na tini fie ye wo kan de anyam na tini fie wo evidence ba nipa de o se there be ye tie nipa ye tene ti ade kura wo hu a enye no ka kire wo no ti oh malady wo push me say de nice me push wo evidence wadawruma no wo si onye wonim na buya kwa ti ade kura wa ya enye no kana ye fa set example see ya pamu bi wa hade bia no malady ya pamu bi wa hade bia ti akwala no so wonya wonim me mane me ya za me mane me ya maza malady unu so e ba sa ye nyina no wo total free station go bebre om kuta scan e brede e ti wonu so atwe se kan ya ka kire yen me kese wo atwe kan ya hunu wo kura se wo ko ji wo tu obi na me discipline wa se sia me tu ma me tumu e futuro mu e di pani bi kura no obi be hu ne mobo wo se di fo pokwa bra se e ti ba bi onye no ka kire yen malady nyamne nati o e ti e dia na wo ye ya enya malady na asema wo kase o free se mo odwane ba ye na ensema di fo ono dia ye ti bebre am ye fo obu de ti omu efo ono e ba so me namne ni mienu ko ba papa di fo ti me maame fantini ya
na wo pe baby atena na wonya benkete chie ka so be man baby ada ko bu di tuagum no wo bae no wo challenge no my lady ti sama me no wono ne de no kra na nchewe akola be na mafuti last week epe se obeka na sema che wanka so obeka sika o akra no ba obae no wanka so obi magigi sika ma no wadawro me da wo nyina ne se baby obeta wadawro because baby otin o ma pamona si abonten enti enye wadawro ma ade kura wa hu sakura we aya enye no ka kire yen ono ne nsem o kan na ma sa wo se wonim na bua kwa malaka me se me etien wa ye efie tu wonim na bua kwa na hon wa ye dai ka kire yen ebua kwa wa ye dai me sorry bacho why dabi yanka sam sadifo ade kura wa bibi wo ka musa why bibi aka kire mo ma me ne wati edian why ututu botom oh kasa toaso me do wadawro man fancy ube fancy utam nso kasa wie tie ah my god but don't worry so betimi dia doma na fem emo na toaso my lady ye can see na me can see mesre me woni bibi adi for that e talk kan me nu enyamfum so me woni bibi aka woni me na me discipline minimum na pesa wo kan ba my lady because enkwara bi enkwaba ni asema we kan wadawro ma wona wo ye panyina otidum die enti baby o kenti min kan ko basima akra we kan no se ono ni papa dwane agya no akra keto we o ye last born ni nsem o ba ye medie minni baby o te ye ebia udie ebia o se sof mame me dia akra nsem o kam dia ni kan sa ba o kase wonim na bu akoya akra bon ne dia e woni dia memo approve ade kroko ye wonim ka djuma di bedi no yati ase anya nkwala ye djuma akra me ye mba we e me dade eti to aso mama tam and so wo be kasa me about 3 eti malady we got to all we kasa oh malady yo wadawro ma kasa rifo min kasa kakra kasa ni semu a o kan no ensisi so no question akoda bodwane free srem abeduru ha obi age o so obedi utrum sankrofo so obedi utrum no o pa ye ntwehwe o mo kira kwan ye mu se o mu se ye den na o mu bedi utrum no question enti on semu aka ni nsiso pensem bi kache ye lady na ye hunu kwa befa so a ye meti fo abo wadawro ma ni ma no asi yo elbusiafo ye be da agono so no ye nya nwie kura ye be da agono so no enti faith be faith hu e prophetess so bi ahu e na me adomo bia ehu ye o faith homeopathic clinic that's right but that's my lady you didn't chance to cry from faith homeopathic clinic and the bread obia said they name say bosomi we pink month e ka say pink month I just say breast cancer they see wa manufu that's right e me munu ye no fu nufu pa na sa nufu bosomi we ndie serious because it's also the brebomu enhwehwemu aka ho e wo faith homeopathic clinic na okanu for the night so do member enuma afie maame ho ekoye yire ho enti member bia na o hwe mawie no ontwanufuo na de kan say enam nufuo mfa so enti no faith homeopathic clinic yes ye nhwema nufuo ho ma asem na say so ya discover who say enye ma no nko a enya breast cancer as I say kran ye nya mema almost so ye diagnose with breast cancer and until baby bia o bia o hwe ye wie no bra faith homeopathic clinic bosomi we mu or how bia o de beba no with particular respect to liver and the breast no ye show how to do a self test or a self massage be mo hu say wow sorry anopa bia be fa so massage breast na hu say unusual lamp bia be demu ana entisa entempana otu anamon wona wonya breast cancer hodro atwanu ni bi no baby say ya ene hyase omo hui ba no mo ni hu nimde eno nti na saboso me oba faith homeopathy a ye be ma sa nimde no so ye oba na wontumi a obetumi ama okunu ba ye be kire no na ono so abaye ama e wo fie kama eno nti baby bia wo no bosomi we dey take advantage ne bra faith homeopathic clinic na ade ba ko a yasa discover according to World Economic Forum, they betu dwa amye hu ni say
mmarima omo afu aye kese anase nipa on afu aye kese boni beka say why obese no omo contribute to 5.5 million death cases globally every month we are sama saka bomu konso dia tudwa ho asem no abaye deja ade ye Kenya ne say so wo hwe yare e fe no non-communicable diseases yare a ensai anase yare a obi nya ontimi mfama obi. For example, so obi o diabetes or the obi a enye because diabetes no you say a lifestyle disease. So obi o high blood pressure or the obi enye you say a lifestyle disease. Nipa no kwai ofa so born bra na duane diem ni su ne ban ne ye bi and I'm nya sa yare no na and taking the time kra no it take no not less than 10 years and they develop sa yare no. The sa yare no Bruni say a non-communicable, just all the saya any. Now, you can't say you be a communicable, just say no, they in saya there, say HIV, we bet him their sow, say hepatitis B, we bet him their sow, and now say a nemu yadi, we bet him their sow. Now, sa non-communicable, only who say one of when your diabetes, a comayare, and yes, yari and sa, yari ahudwa, Bruni Becca say a non-communicable, no. About 5.5 million of them. And the year omofu aye kesinti ene ma omutimi nya asa yade no se nya omofu na aye kese a kasa diabetes nko wanya kasa akoma yare no wanya na obi be ka se twaka be ne da obesity ene sa yare no entem no kwasema wo mu se obi bia ne moye du a chain the body mass index bia no wa accumulate certain amount of cholesterol e won nipadua mu a e was sa potential say e betimi asisi intinimu kwan na ema mogentimi ni afusane e won nipadua mu eno ti Faith Homeopathic Clinic ye se bosomi we o ba Faith Homeopathy ya hobo say ye be check sa nyoma we nyina ama o body mass index a very important nipa bia wo height no e say a corresponding with your weight. Any kwan say obi a wo tia no kakraka so wo wakra na obe kese a wo kese no say dey say du eno ne fe no body mass index wo ba ye be check am no hu because ye hu say body mass index no kosoro a se unya yare no e befua eno ti wo ba Faith Homeopathic Clinic bosomi ya ye check ye no ma ye sa so ahwe obrebo because ye hu say brebo ni djuma odima ya pomodin wie peye no e bro wo hanum ene akire na de antumi anya djuma bia no wonsunsuan so a de eba ya pomoden ho eno to say de be ye ne kofa sensunsuaso bone no emfama no bra ne be ye liver function test yen hwehwe brebo nim emfama ho yen check wo 36 nerve endings na yen hwehwe say obrebo no eho atochema na de ama sasem eho akohia ne say se brebo no ho tochema etimi take 5 to 10 years kra na de boni fe no bodily symptoms and also clinical symptoms no na ebinyam pie onipaduam eno nti se ya ntwe moja and also ya run tester ye huda enso na obrebo eho aka as I speak right now ratio ni 1:6 ye screening depends ye bia ebenya baako wo ma ne brebo ho atochema na saade ya be ya hometesema eye major contributing factor to global health eno nti ba bia wo a otie bia no ye se bra Faith Homeopathic Clinic be chef die dim won se wo na se tatai wo ho a ekọ na aba umia na tom obi tena ka mu se woko ahane chese konongo he ya obeduna nase nyina tatai asa watena ka mu from Tamale to Paga mesro oba e wo condition e kire e wo nipadua nim wo a odwonso a enka bone pa wo dwonso na wo dwonso sesiem eni aye dark yellow and I say deep brown no safo no nyamo ba ye be jemre e interpret sa Johnson na show o pese unhu se diabetes no unya bia ba bibia obi a opa akwadwonso sesia ne fa dwonso no kakra bi pia bonte na ba bia anwe bia won fa dwonso ne bi gu ko ne bra 10 minutes obana entati akofum ho a na chese dwonso na yede ntino diabetes ana wa shase no fa bra Faith Homeopathic Clinic na ye ncho nnuane a obedi ye be reverse no oba Faith Homeopathy ne bibia na ye adunum ye chiraw ennioma ye betimi activate wo nipadua ma nipadua na nkasa no etruti ne ho se de nyankopon esi eboye eno nti fa numbers we bra komase ahenema kokobin 18 mu hono ma ahenema kokobin 18 bia na wutwem ba bi na watemeka fa number no sesi 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say a Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14
Kumasi ahinema kokobin 18 mo so won kra na hwe ya bra Abuya Junction ye was Santa Maria Abuya Junction ko for you for nyina mon call Landry Managers Road e Poly Junction honoma se takwade na wodi a Anaji Police Station che honoma sanso na mo bogoso mon call Old Asida or Boga Abronsa na chisi Kumasi na wodi a ahinema kokobin 18 mo ya wie bia abani peduema etetewo de na wonim se ente sa a abeye sa kane na onim sa wo ye bema ahomachi bia wo bema no se gina so pampe so rekwadwo so nko ano no anso enei sa wo ko yero ho kra no adane boachi bidin mesro se eye Faith Homeopathic Clinic ade a ya na ahomete pa se bema sika sem no mema sem nyina akofo mabom at the same time mema sem nya sika sem so nya etiti nipa etimi ma mema bi kra sha omo ho akonfo se ato sa eye Faith Homeopathic Clinic bra boost me masem ne ma enoma nyi giraye na so apomode no etime enwi pe wo yoba ope awo wa wo bi pen ateko sabre ameka say so na ka usika ba ope so wo mama ba ne daba Faith Homeopathy for the first time obi a wadi 47 years nyame anami so amana nyem e wo Faith Homeopathic Clinic enti wo so bra wa wanya arthritis osteoporosis and osteopenia wanya osteoarthritis ama usisi uchepe jese oto asenti no sciatica nerves no okonwachi wachi brebu ni nyina etutua Faith Homeopathic Clinic a holistic approach to health oba ya acupuncture ho your physio and massage enso adwuma ye be detoxify our system no atwefi bi efri ni paduanim said ye be ya enconference so boni enfamra o yoba so what to treat vaginal discharge any vaginal infections are by medication na say enkodia bra na yemfa vaginal steamer no into asie enfama o sanso na baby bia obi amame a wedi 60 years and above we didi kakra bia na yefunu eya no bra na into sa yefun yade na se enfama na bibia ntimi enye kama bebre na yeye on Faith Homeopathic Clinic phone numbers in the free 0244 44 58 58 38 38 59 59 0244 58 58 38 38 59 now see a tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 my lord Ebola yes munu ya nufu yo no for no de say akase bosomi we de so ye be ma ompekra bosomi we de say be ya o yere wanhwe ne ko pe emema ni bi nso ho senka boko no bo be miya no jo to ne say family club pop and mu beku ye mu fam nsaye o de pop ai na say ni de adwotene e de abram pe jino so be no fise o be pam we de wa wagina ho na my lady ahonim de ho eti o ba Faith Homeopathy be say how to massage it nsaye we nye ntokwasem kra bi na kametre mu de atome so eso bi gana ni tete aso kama na wo ma no mu nya say damn me ya say family club abije me pacho mu ma musantra na betena se na enhwehwemu amaye wo akora we hu no maye hu because ye mpanifo yentimi ntiro na akora siko no mabi na wabetena na wabetoto anansesem na odi ache me the way amete se wabene na mwa 53 days pese wo kanasem ena etiefo na ifo ntie wankanti wamekanti so piska tienyi jiskama no o se baabi opeda na media man na sem kwato makoma so ni se o ko suku edi pa ko suku na mse ne why not edi na my hwehwemu na my afakra hu yo my lady medase mse akodai ba ya no enye na due ye na ya to ebo ase ya checks enkomo na odi no mse ne twi no enye papa na akra nasema mobo pa so ho ya akoda ono free esrem abase obedi pa sisi a ohwe ne nsa ho se ya enkrafo no yira mo ye no matiti ne nsa ho kra na twatwan wo ho no ase kuro animu black wo enti enye se ye fiti ya na ya pagya kra na ba ha ene due kra no me na me abrampa tuka ko fa na mo ko hwe ni free baby o si o ko reception ha ne bag a ode nam baby obenya no wada no esi osisi ye bag ni si osisi ye ya aja so nam ni ni ode bag na ne ma kra na ode nam ti baby obenya bia no na se wada
Inti my lady sana asem na city. Yes, be obi a wone na ma wo wi. Debi onya koda o ye basa. Na ho kyere. Na ho kyere na akwakọ wie ne. Ah, ukra bag ba bi obenya bia. Da bi obenya bia. Ne bag is reception yesisi e. Bag ni si ho. Esi osisi e ya se pokua mo hwe ya. On betimi. Ofa bra na brampa. Bag ni si. Exhibit. Na ye mfa nkyere wiase nyina se akora no wo mo bo. Na de se ye nye papa nche. Emema turumudie he abije transe. Turumudie na aba mo so no e de ade a. My lady, a question for Mabusa. E de ade a. My lady on say ye won kra bi wo ha. Omo si so no kra bo ne sem. Na ebedu ba bi no na honhom de ne ho agim. Na enne no Fasia, Ghana for any wiase. Akra bag ya odinam ni o. Bag na enie. Ba bi obenya bia na wata. Bia na niam aguma odinam. Enti my lady met me akase suatra. E ka ho. So ho. Na wo hwe enne se de obi anu ba ho aye fe ya. Me ko fi abije Abraham pa gina ho ya ne to gase se obi ma me da se tu me fa na to nya hwe. Asay. So enti suatra na ekoso society no. Na akofa sa ne ma we aba. Edase chief producer mo why wadwuma eno ano no. Ti abusuafo ye ba no waye aboa de be onama no so ne kora the bag ne de kodifo na lady so akra ne bag o de na ma mehu akra ne bag mehu bag menkase wako wiade da bi o yanka menkase okoku nipa ma lady ni nsem a o ka no ene akra sabi unya 18 years na ufiri akra sabe de obi dem na wo se ye bedi sabi o penifon fa nchame ye bedi oto ya yire hono ho ne asem mekase minimu na enye sem ni na tifi but on kamu se minim total filling station one mo amu nyina egu o menkase bia meni na tifi ebia no oda ho ne bi a okasi su dwama kra we akrabone na minim wabu akwa no okay sana man na pese uchire mu sa de kra wo ye na bu akwa menkase akobo ko obi prekom so akowuro obi dwabuom wo so so hetiti police mi nka se onko wia obi sika na so ko wi obi ade ana akotwe sika wadaworo ma abusuafo mumieni dwamre sister natural spices wosi ene de Ghana for ma ne kwasem yenu munofo no monsa ye diane papa ma mema na nufunum ne nko ana ma ne ntra ho agere okwansem wansenum so be da a sister natural spices ya waponche de akokọ de fish de spices ena fe ye wo nantwie de me pacho ye wo garlic and ginger ye wo jollof entosi abomu de na wankasa de wabomu no be ye no flavor bi de beba no obi otwam bia no ne wo hwia na eye ade a yemfa enuoma bebre nwuram ti no mu no sodium natural no flour no artificial colors natural me pacho wo benya bi wadum pampa so Roma Hill PZ Bantamedum Swamidum CMB nkran ene okanshi woman of 84 ma mosemo kwa amunya bi no e said e bi aba eno ye yi container ba nyasam keto akra se man mo mienum no fo ne mo fa bi nya dware mieni why no fo re pacho du fo nye de gufomu de ginegina so male di gufo so e kama endo be da no debi o sesa tebra na di utila chasisi so Abraham paso me pacho 0243 535 025 holy mosquito spray and then holy me pacho entonto be every dem we ya wafa entonto fo enye entonto nko emo anketo entafre ya je dan ya moso woga gonum eni nuanum wo mu nyina da enu aba na mama bra na e kasa no ono nkodi ade bi anyachi ene ye nyina so ya besom ti bomoden so obeji bi entumua entafre kakape eni wonu ma kan yina ujade ho eye holy supreme no no fa gunu so
me pacho pedudo mo holy insecticide omo depo e wo Kumasi adum traffic light no ana wo be free 0322 037623 also the good dan mu 15 minutes san wo wura ho ankofa sem bi amre ai me pacho emi pro also the 7 days e de wo ko Gwanju China obefa o tikiti ho ka obi bia e baby a wo beda shipping supply company a wo bepa ma we agent wo bepa ma na wo finish ya say 20 October e de akwa kopim 8 November 80 frewom 0244 924 573 we meko Canada meko Express Group Australia New Zealand Germany say UK day me pacho so ko jintitie bibia wayen 0249 000448 Leicester Ghana amwasi yes cemetery park extra long to heavy flow buffalo mint and soppy pinty liners pacho akono 0501390337 bam atamfo ba o mayade nwane so mo raye otitriti ka hoen wachiri bremu atamfo ba no ko to dwa ho so pa na ko ekratu akoa eyefu wi etu ase 0244988004 Kenjin no super papa eso koji ya wa kala drink water Otafuni road who are yamutim who did ya now bo 0241 4491911 Liberty Conference ekoso nyankopad mimi deya o ma ya wadu watch erade akwa erebre ami amani tumi ayare sado wasi wei eye wine any oil akwanchira enu na wudi bedi akwa wasi na eda no enwusrani nti nkonua ne be pai ye ma me George AJ escape from pom Minister Kwame Jedu omo beto drum oh glory EP original brand. A t-shirt, papa, plain, come on, penny for yellow, and quadra, black, singlet, red, vest, and then I will pay boxer shorts, now t-shirt, papa, cocoa, original brand. Ellis Plaza, Block C, indicated by Gate 4, Dear Mushe. 0243510138 grow fine number 3 na Ghana koko ne dia ye doctor so mo ja so ati grow fine okokete so awona grow fine udware a wokeka grow fine wasole udua so grow fine oni padua na ye basa grow fine wa wona pese opia monti grow fine mo jedro asem bia de grow fine na wo be grow fine 0244 596 532 Mama's Choice. Didi peche. Mama's Choice. Yawo fufu mix. Fufu ni yawo body adie. Menken ni yawo bayire. Premium Gary. Mackerel. Abemudro. Yani emen. Uye baby. Aya jibi. 0261 740 Dawood. Doctor me pranasam say. Ejoso krapa. Wabekwa wose yade a wontumi nsa jimi kwata adwaman ene krono enfancy ho enu twam a yade bia diabetes pressure stroke ayemkro wapon wonum 360 no not one cement no shoes ise chine wo so krapa ya wo 0241 244 012 Spanish 3 power combine Spanish anti-aging kope bi nonom nensisi ni pedua no oda wona udwu ho udwale a wona se ahun ade kro wana wurafi wonum wo pampan e bon dodo 026 111 we so eye Ayona pharmacy ena omde aba sister ahono ayana sister kesene no buy om company mami bi wose twi no ya chechemu ayoma na za ayona pharmacy mami ayona de aba na adrowe anonam ene ne want ya fuya de pa ena koko tu ase ma wa hu se wa ye nipa stomach guard ipacho 100% ayona antacid mama peptic and gastric ulcers ayam krodie etuafia ne kura e de afiri ho obi a obohyehe wo flatulence ota bebre ni nyina yade ne kwasem okasa doctor Sita na utakosa da bi 0597216047 Lawson Beverages Company man kasoso ko pebi na nonom na beboa ye me se ebebem mo gira wo na so mo otima ko wonim
Dr. Lawson odi nupa makoma komiensa na aba onu be sisi ona be ma otedwo mo ye de na ugirem na ma ne bu ama mema nyina nya animonyam ewo efie ne bo wo ma ba so eti ya to Lawson Dr. Lawson enu papa na no 0248 619 999 Lawson Mr. Champon ya ko fa second case na ba isa akodai endai abije num na sebe bio omye producers and omto so to car afenchire ente eno nko aye evidence because baby aya wo mko eno so nko ya kola boni aka on beka ho nka enti wo nwa fa chire hu mu ne kwan de me de me sene se nka atiefo ebe boy na nka ye mo akoda no ne so bi wo mantwe baby kura bi a obetimi ada anka won na ho no kakra nanka chire no enema ke kan se bi na wanya be papa so ada yo and see every second case ya ko computer swaba case number 2 Stella opoku mensa no frati atomu bosore eno wati atomu oye complainant respondents kwabena wopon no anu so pray abrem eno no so atiatomu kwa day in court uti beti o said yo yo oba Stella ba fefe no Bible kura bi focus ya ne shena popede yin e pa cha me pe Bible ya no ama oneso okwa yan sorry e kwa Church of Christ abiji wa sorry ba Church of Christ na ho mo chia sa na mo de mo nchia aha ye nchia ayo peja Bible no bodi ya me Sarah mikra Bible sa samo me bekan no kretrodo minitro onyame boa me oba pasem be na ba ho fefefe pacho me ne be ma bi na wo mo ya wo miensa just boy tobo na papa odi wachi ye pacho me ofa no ene obeja o ene opo asem ofa mo odi ndi sen ofaya yo wa ya de so do ofa asechi ayo afefe me man so do anyo ba nti se hwane me egu ne kokoso we woda ho mfie nsia wo ato nyare ye behwe ne yaka bibia ate yanko computer so dwedi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica
ye aji edwedi nkrat we yatum. Mama's Choice, your favorite. Hey, Key. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just for the divine when propose mamma Nyebekisha. For my dear mamma. Hey, Yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Meva, dia pebia ni amapa wodi aduampa. Enuni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwedi nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sema kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonya mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esan se ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why ena obefia bonensamnani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Yeah. Adesmama ya mamu akwa babiem ede aba Sompa Nkomo no so. Aha, oba pa Stella. Now ni edi nkomo bi so hia be ma bi na eden.
Acho mishia be me bi na me ne wo mensa. Ushia no we. Afie be mu. Timi nko shia be ma sasisi anko. Acho mishia no obo sori ho aba ono na ne krom ye mfante. Oye fante ni be ma. Afie be mu. No hide dan. Pache se yi abe mu na ushia no. Pacho no de. Onkai. Eyo. To ba pani ni was 15 years. Dodi wono. 11 years. Na ketwa no. Dana na do be sori no nya 8 years. Okay. Yo. Tina edena na do si so na wo no. Ne wo na de chen na yeto aba. Ne din date no wo mfida. Enti anya ware empratwe. Empratwe. Yo. Na de na empratwe na wo tena ho a wo miensa. Na umpe no wa mana anya ho ade. Na me pe no. Na de no anya ho ade. No me kan wo se minya abotre. De di kan no se nya abotre no na wo mienu. Nya abotre no na wo miensa. Ne na pe no. Jama na to pem wo he. Ejamo de esimo ejinam. Ana Twaswe. Afi obepe masem. Oh, no idea adwuma. Oy mesini. Ti masem na ye kan na wonjai. Wo ma do bitimi bakra wo say. Nipa na oba na ka chense me nua be ma de no. Ti na me che wono mu a na me bompa ye say menye adwuma ye na me gya na chiridi. Ti menye adwuma ye na me gya na life man. Unya adwuma be. Me ton bread. Okay. Na me gya na life, ti me gya na life man. Eno wo mu ano de odi firi kudumia. Di free bo story. To ko she ma na yentene nka. The number yinim na osesa number no. To bi na call kuru no so, Adam so. Baby you free no. Enye ho na wo free. By oba na de na call sa kuru no so. But what true ni oba nam. E de oba nam. Ene na ni ade ni. No oba na ne te ha se nti ne nkola no call ko peska. Uni ni ja na so ko tena oba afoforo so. Ayo. Se che na oba na ka chen se nkola no kakra bia no maduru ya. E kwabena no mbe peska. Pacha de kwame wakan. Kwame wakan. By edin amanfo de be hu na ye bates. Enfante din no mboma by krom ya de kwame na wakan. Kwame na wakan. Afi wopon no e. Wana twere wopon no. Ene de mekan na wanti. Ababa wana na twere e. On de kase na wura na dwen mu. Ba ni din e different wo bo sori aye. Bates, ne bates die. Kwame na bates. Kwame na kwa so ye hu ba bates. Bates ne de oka bia bi hu. Eyo, ko so abaya. To ba ni de ni tu kwan. Nti ye krom wala obi ko hono ko no was makohu kunu wa ha sei. Na maje ne number. No de number ne breme. So de number ne breme na me friend ba ko mienu a o te me nka say ye me na me friend no sesa number no. No sesa number no. Ti antene nka bi sa ko si say. O de bae okonya CCS no de bae. O bae so mantene nka no mate se we so wa ba we so ba. CCS no ko kuro be so. O Adam so he ya. Yesu si wo bo ase a. Bo ase side ho. Ti no mate se we se wu kuna ba wa hunu kuna ba wona mte de me hwese. O ko wa ma ehwe ya antene nka wa ba no ko be hunu nyansa. No wa ba fie no wa be ka bibia kire nkola no. Ba wa ma me ya mitu ni so anamon ko to no. Na re ho san se dam ko to no. Sika oyima mi na 40 cedis. Pen o de man nkola no. Ena me ka chen se me nye ni twintwan. Se nkola no ko sko mo je 40 cedis anopa. Eti 40 cedis no. Se anopa no obenyam nkola mienso mo ko sko. Ye jabe me ya tintru. Eti ada se obenyam kura 20 cedis. Wo de obenya bia me nhye no. Onfama me na me so me nsoso. Enfama ne kan bibire ba ante ne ho ase. Onto book da. Onim class so a ne baba akokola ejina. Nti wo mo akwan ya na nse yen. Na me ka chen se ma tobi ma brenti. Akwama we omu na awo boso me na awo twemienu. Eti so mu bie school dia. Ono so tobi. Na de obenya no onfama me mfa bi nsoso. Ogitum. Tita hu ne duru o me koy. Me koy me ne nkola no koy ne nkola ne nim ba bia wote. Me ne nkola no koy. Pa ye koto oba wo ho. Timi suma mbape yin oba foforo onde open ma ya me ka cha mbape ni so wo wure mi to oba no na me ba ni hu so wure na me ya mi wure mbuza ase ma mi na wu na me ntiase be ma no so nche da ni sika na ni ada na ma pen jama na tupem sister ye ka wona na wa yedin no awu ya buso ono ni sika na tupem ordinary se nne na adwuma na be ba na se 50 million na obenya kura na se so to oba no odi ni nyina be ma come on onya wia na fe wa so wodo nso asiwo ondo onu wia onu wo de onfa hunso ba onu wia no de wesiwo no ko furu ta na oti
and what table shall one will say abrim na me so mo bo so ti ma say no no ma wo ne money 8 come on ebi mu nim baby kula o me na me na wo me ensa ne wanyini because obe fa me na o be me was 17 no so 20 ni achiri yo kase nti nkola ni schools kama ye ko ye na obeto ye nti obeto ye na me papa mabo asema me no kan ya kwama ni mu e na obeto to papa so say oni ska na eh unto bi da so won kola be wi so wogina classes say so wogina classes say unto bi da am matete abaya am na nya 15 years na ka wo ba ye kola wo ja ye hoko ye ka men ka sample ka ba ye bia maami bia me ko ye de me ye maanya de bia me nya sei men hyew na be ka chi me so woni bi de na ye me ni hehe kora nka wo to ne nsa ababuru ko to kola to ma ne bɔ me sa de ya ma be gu n'anim ase na me de me ne nkola no ko ne ntina me se bia ko enyansafo anko obefre kola be ka se bia me nya kakra timu famila wa anka ho asema be si nne a me de ti hei ono so me frɛ na onfa timi so anfa ne nche bi o wa brem o wa brem wa o abije mu frɛ no ma ye etu hwa da be ne twato ma usika de twato ma misika de a cheka kra o fira konto ba ni sika be de ho nyina ye fa no 5 million o firi o ja ye ho 6 years no ni sika be de o de so ye 100 cedi mienu ena o da ena esa ban ye mle bi na me tititi ye chi om jeli jeluam because no mo mbeboa ye jeli udi a wudam na se aban ne kura hwe wo ba free SHS ni bia mawa na wa mo nenam Ghana ha wo fa so bia wo mo so ena wo mo nam ne ye wokɔ wa wo nwotwe vagabonds ena odi o magugu emiaye anene mia oduru anu wane asi ena wo semu kwame na batesia wo abirem obenya bi wa fari photo ama mfa cho me ye no nti wan twa post da ana wa yesaman wo firi fanti kuro beso fanti ko mu dem pa cho me nim ba bia wo fi wo no ba ho so wo ne tra 3 ye efie de wo ama wo nkra me nsa wo ni krom kra ni mu ho o de me ko ho ba ko pe once na baby kura ye ko ya che nti won de me se ba oba nyina ne sei ba me ba nyina se obehwe nkola no ama me abai wanya 15 years onim de ogina na ba 15 years de se wanyini won ko ne papa no we me ne me ko we akwaji omu schools ka me ne the coins won de ohunu hello Bates San friend ojira so mo amnim Bates wa brem a mo reso mpa mo ka chen pray so aba akokọ no na wo mi nsa na be gira kotoa ye friend on fan phone ye friend no abai wa wanya 15 years ne maami beto ato pad wachima ti esra no ada won fan phone na ye ntie se de maami kan wo boa 2 million 3 years and 5 years 6 years ese am anya che wo mo se malady afa kwad wa dum no ni subaya no ni chip bebrebe ese ka de picture ba ni ya toso ene okra chip nsu bebre oye wona abe ya no asesa no dani oh ne san ya criminal malady so no de se ayi kro be toso amanfo ba beta ke kra nya agoro se na fan picture sister so aso trim yo de bi say oba ko na we ya kokko ni ntia wan twa picture da me ntia wan twa bi da anyway sama here na yes producer class and rock as fan photo bra me ya me nya bi wona ne tra mudi odo man twa photo wan twa bi da wan twa bi se ni phone mi anu nyina wadum no Bates ya wo apire mu aye mesie mame tonkra freku kwa me na Bates emo Sarah na ekasa no se mba me no kan ne boko oba fe fentre se me pese be ni gidigidi de mato ama de obenya bia sa no pande na obenya wo de 20 series kura meje me kan bia wo mfi mi wo de agekọ na me de beba age de mesende o me o se menya abotere mo bebre ade twato kwa me de ba wo to nsa na nya nipa na wo ho a ka wo bọ me na me se bia nka be ka bibi kura a kire me ebesi ne wonka ho asam hwe emfa nchente na de me de wa ba ha ti so fon no
Etie de wo ka kire. Na arenji no fra wage. Sarah no e de ko ya. So age ya me maami jin. E no de fra. Na me so me se me maami Aha, nti wo fra me age no. Ya be mu enani edi no. Na se wanya foforo. Ko so ho fe dodo na kaja me pe korokoro we bi ma. Pacha me nya foforo. Wanya foforo. Eni ya mo di. Na ka fe ono so me ye mo ho ade. Oba be ye wai. Oba kokko entredi. Se nko imuko tie so be. Grover. Yo, ebechia wo atiefo. Sabre Dr. Grover Trase. Meet du pe. Suade kakra bi fa onipadua no ho. Efise da bia nipadua no okasa kire yen. Enam se yenti nipadua no kasa nti enemre bia yare fuemu. Enti ye de adura efe ni Grover aba mawia so. Ye de yakase ekoko ana Grover magedro no. Obi obanu bia wa danse odifa ho. Ensusu kopa ode nanom ne de ho danse. Ene ye ba be kasa fa moja ho. Enu nti fa phone na gi number no. Iwia ne atoa nkomo ne so. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Enipadua no Nyankopon boye no. Enoma miensa ene gira so enti ne wotie asase so. Die dikan eye omuja. Die tosumienu eye wadwen. Ne die tosumiensa eye hormones. Saa enoma miensa we obie ye na dwuma yi a yare de yare unya bi. Enu nti ne di Grover ba ye se emre bia fa ye omuja ne ye. Ne moja ne ye a na akwa adwene num ama adwene no afansin ye. Adwene fansin ye a ema hormones eye adwuma ye. Emre bia ma immune system eye kama se de be ya yare embobo. If you say we nipadua no oni ahode ode kon yare a nka da bia obeyare ne nam se enuane nro a wodidi ana enuane a wodidi Grover ya wo nom no na aboa ama ne da bia onya ahoden ne moja ewo mu ne so ono ne somafo a okọ nipadua na kwa nyina no wo kwa odi enuane nro eferi nutrients enframa nro eferi oxygen na ekọ nipadua na kwa nyina se da bia nipadua no ebedidi utrenwi odidi wani odidi waso odidi enso wo mtifaako ne moja no na di saa nuane ne komo mu enti mre bia hwese o moja no ebeye kama ne moja no so Nyankopon de gya kwan ba asase we so no asa edi bosome nan pe ene saaye efri da no bepem ne wo ankasa na wo ye moja ne moja na wo ye no enuane a wudi mframa pa wo home ene Grover wo nom no ene ema wo se de wo sitie enti na broni se you are what you eat de wudi no ene kire onipadua oye tibe bia no Grover magedro no se de be ya onipadua no ebe kama ne moje na ewo mu ne no eye 1 gallon saa 1 gallon no eni kwan se sotie eyare efren anemia wan hwe ya edo be kon samado tibe bia no Grover magedro no se de be ya omoja no esonte omoja no so eni kwan se ebro saa 1 gallon ni kwan se ebro so eyare kese efren de polycythemia vera wan hwe ya ede yare o how bibre bebrew obi okra agise de ne ko hospital sa kwatwi moja ne so ansa na wanyane nkwa enye sa yare bibre bo no time bia so no Grover magedro no se de be ya bibia be fine umoja ewo mu no so timi yare se de nipa wo yare no emuawa muawa timi rewura umojam emampompo bobo afi kra de yare a ehu timi bam septicemia umoja ne timi sei te se de wo waka wo no time bia no Grover magedro no se de be ya emuawa muawa enya kwan enwura umojam na enkofa yare emba umoja no so uwu se de nipa wu no 4 months bia no red blood cells awaye ne no ebewu ewu a o se free di padua no eno nti ne mle bia so no Grover magedro se de be ya sa bilirubin ne be free di padua no free se free mu a be da wani so na aye yellow yesi wanya jaundice bo se honam nyina na change na aye yellowish color so no Grover magedro no na you obi afi na wo no Grover fofora bo se wo jonso no a change aye yellowish mema ne nyo hu efi se sa bilirubin na aka wo no na wo no Grover magedro no aboa eyi aba no e basa ma wo no msuo na wo jonso mre bia na oni padua no na aye kama ti mre bia no Grover magedro no se de be ya nipa no e be kama na wo moja no se de ye ka no a ewo mu no eye 1 gallon no a wo ye no eye wo dompe atenti ewo mu no ene ye moja no timre bia no se dompe ho ye den eno peso odidi aduane e wodi ye friend calcium ena collagen ti Grover magedro no
calcium ne collagen ahyɛ ma nti na no growth amagedro na won kasem yɛ oya no eni ne nyina akɔ na won kododwe na na ɛwɔ so gogoro no ene wo growth amagedro no wonum yɛ gro kosame na ɛtwe afiri mu no ene aba amwanya ohotɔ growth amagedro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine dompe no adeɛ bi wɔ me friend echim maro saa echim no ɔno so ohia nuane nuro bi na ɔde ayɛ mogya no ohia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 ina folate noma ma bobo so yi uhwa brofuduro papa bia ebi wom na ebusa broni sɛ saa folate no nya ne he enua mu no folate broni atwitwi free no de ye dry friend folic acid onya mfiri ba bia nti wodi timba ekoma na no aka kyerɛ sɛ menwa hono no na ohia de ayɛ ade ɔde ba be ye duro asa beto ama atoto aba na broni eje ɔde ye den ɔboa no no de ayɛ folate no ɛno ti saa folate no ye de ahyɛ grofa muma ɛno ti na onum ya na honam nkasɛ bi ya oya no ɛna bibia ɛkɔ nti mre a wanya folate na wanya frɛsɛn enuane nuro ama onipadua na yɛ kama no ɛboa ma nipadua na yɛ kama efisɛ adeɛ bi wo friend anti aging properties emre bia ɛma wo ntontom ɛma wo abrewa wonu grofa magedro no ehiesie wo ma mre bia oyɛ fɛfɛɛfɛ na waye mogya na wie na mogya na ebepie afa nipadua num afa akoma num akɔ nipadua num apompe no ɛho na yare nyinaa hyɛse friba enuane ye yedidi ebitimi fom ewura ye ntiri na friend artery no ntiri no de ni kwa sɛ bibia fam kan from no friend oxygen enuane no friend nutrients kwa na wo sɛ fam kɔ nipadua na kwa nyinaa na nyame anya wadom na sra de bɔne ewuram ebewura ntiri mu a yare ebasa ma mogya ne ntimi nkoyie emasa mogya ne konya ya to dini low density lipoprotein which is mogya ne ntimi mfuro yie wanhwe yi afa de srade ni begina ne srade ne yese gina pe o sa akoma no ho pe ahoden foforo san de be pie mogya ne ma ne ko efise mogya no egina 1 minute kura ediwo na eba na akoma no de ahoden foforo pie mogya no ne so de pressure to akoma no so high blood pressure asese gina ho ne free wanhwe yi akakra na de wo ko entiri no emu besi ama yare efra atherosclerosis aba so ebasa mframanu e wose ko adwem enu ntam adwene no so aduane e wodi oxygen into oxygen na enu ntam a wadwene cells ni start se ewu ebasa the pressure beto ani so what is pain ese pressure abo ani so esa do how anifra eneba entiri no de so wani eso wadwene ewu a na kyese wani no efra se de ka no wonsa de ewu a na wonsa da ho ntimi pagya obi mpaboa otie efrito wo hu obi tia fom a ase fom asase ye fom mehrew yare numgo fom agedro no se de be ya bibia be fine na se de ye ka no unum go fom agedro na boa siesie onipadua no eyi ohaw yare efri wo hu efisi ye de yen akase ye kokoo na aye enti wo ho na wo se wani so briw mehrew memfa go fa ni agro wo ye adwuma wo gya ho wo ye adwuma wo wia ho Ghana hadie awia ne jade ene de ye adwuma ti bebia no go fa magedro no se de bia be fine efise eja ehyew komo bebria misrew mogya no esote no go fa magedro no se de bia be fine wonda ti kakra na wo home na wa koma na ebo periperia oni padua no kasa kirew mogya no esoate go fa magedro no onsa no na yo titriti oni padua ne kasa kirew cholesterol drive system no pressure ni stroke gina quantum fee twen no go fa magedro se de be ho ni padua no waposo ye o ya mesrew no go fa magedro no se de bia be fine obi dura na dura wontimi na emogya ne igina ya dwenem mesrew emogya ne kofom a adwene no onwene yi adwene na anwene yi so a wontimi nda adwene na anya ade a osobeda ti no go fa magedro no ne mogya ne nse wadwene mu ma se de be ya woda obeda aduane siwo na wontimi ni de no se yare no go fa magedro no yenu ama menstrual disorders enu nti ya tu edin doctor menses obabi wo ha emfie du no omo ne nsa emfie num no omo ne nsa obabi wo ha ne de ba obebo ne nsa no saa kopem se ebetwa go fa magedro no obi de obu ne nsa kra entwa busumi mienu no oguso no obu ne nsa enya de pa go fa magedro no se de be ya bibia be kama uyo ba na bema na woni atenkan se de da bia ye kan atenkan ya de de ye ba na bema no atenka tia ira go fa magedro no empompo obobo na epaya no go fa magedro no obi dware wi a giso okope afe ana asoneye no de adwene ho obi tarazo house bitimi ko gina ho edwene ho yare go fa magedro no se de be bibia be fine ba bibia ye to adro bia benya go fa magedro no say ye pharmacy herbal chemical over the counters ya akasa so wakasa na ma ye to adro no ba bia sante region ha de to gro bia wa bia benya go fa magedro no bebia obi a otimi ka bia na ohwe bia no Bora store pharmacy and drug store
so pe grow fine mogyaduro no edi kokwa ye no akoko da ho no pibito na mom se wo nkramam ne pete mu a misro ko kan shi drug lane Kinswa Keba Tinatek na Boache Angel Ruta Repash ubenya grow for mogyaduro ni biato asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug with Dama amasama na Heba post office opposite won se mo akoda na Boache ubenya grow for mogyaduro ni biato enkoko Hillside ana anti Akobam wo tachima abibidro pitebu ubenya bi ahimfie opposite wa ubenya grow for mogyaduro no takwani Pristia enko wa sa bidro fie bogoso Winnie Keba ubenya grow for mogyaduro no takrade AA Mensa and Christ is the answer ubenya grow for mogyaduro ni biato Elibo odalo grow for wo Cape Coast Boachi ansa ene pena ubenya grow for mogyaduro no Mankasib El Social Station ubenya grow for mogyaduro ni biato wo Winnie ba bisarade Heba ubenya bi wa ubroni 1000 pharmacy ubenya grow for mogyaduro wo tamaleso ubenya bi o PK Gwambila na bia grow for mogyaduro no se de beboa ama onipaduan aye kama fise onu grow for mogyaduro no esiesie nipaduan no e ma nipaduan aye fine grow for mogyaduro no bia be fine grow for mogyaduro no fise grow fine makes you grow fine me pacho grow fine no me mo grow fine tini say ya mogyaduro papa no akwajo di adofo edi o ma woda no mo ma ye hwe jo Ana Johnson Ora Johnson Mensa Akaja Nana Johnson Mensa Akaja Coco Board if Mr. Brown Sompa Extra Nana Pia ono ane ba ene wishim siro nya mishira ede man aha Doctor Edubofo Otumfo say to college. Come on. If Rakosha je wako di akosha they say wo we shiu. So jeje bapa. Nana Pia. Yo, dokota Radin Shrao. I Mr. Bofo unyami Shrao papa. Nancy Ejekumuwa Posi. Ane Sofulai MTTD. E won we na djuma prosi. Happy baby. Ka kire wo bi amo and we shino tiawa ne twaso boranfo bi omikromo si tiawa ne twaso Mr. Champo yemi yasi so mami si say dia me say ya jinsemu sabi emema no minnimu o se bia ahokyere ni wo hia na adwuma ya wo munyanti na wo mutimu ya densa na ya na mitimi ho na mom so no soft mami media ekwa bi so no ya na menti ye nuama no bi nsusu ase ade no wo kon ho a wo se ba ko ensenkyere ne ba no ne ade na metan won ma go me nyina mpese wo me ma wo fa ko no sa kasa ne ye nya aka e bi se enade so wo ne se be ma amwa ama wa nhwe nkwana na edi asudie pa na beto so wo na ne be ma wo me so nya ho ade na se kura wan se nhwe bibi amfiri mu ewura me nka woni mu ni on ni to ense kan ni tra wo kura abra ya wo nya ho ade togu so ba be oh so for me there be say ma we say wo so wo ko Church of Christ and church so and chesa wo enti edi wo ha nya ma ne be san aba enti no ne de bomodia na kaja ebono na wonkonko yo ho ade na ememme muntie bibi o ne amuye yi o ene na ya na dru ba bia na ama seta no adane bibi bia mamo mu ja ba ko an ma kofa ba ko eya onipa no enka bibia o mo duane nso no hu ni nyina no enyaw enti ya samu munya mo sadie wo de bebe wiase a enka se me de na be wiase no mawie dabi wodin be wiase ete se wo ye won sede ahwe no e ma usunsum no a ye mpanimfo kan enkata nkoda ne nso na se mu to nkone ya saram e na se bi ebinom e da ne nkoda boni because ye papa no enya responsible we yan say na wo how my Ghana won e na of my American e se nke ye mra bi na nka me man ke cheche mo baako se wo nya wa sede e se mo ma Ghana ye be bread achi na kwara tiegu ekwan mu a ebi bokro no bi ye ne mabasa se maame no ensi pie ensi nketa ena so wo de wo makra kware wo bi a be ba ne ti be ka se fama no ko na me pe wo me ka se me nya wo ma na nso ko ba ne sa na no ba so na so wadwuru mienu wo won ti yesra mema bodie yesra mo na wo krampo yesra de ye ka kire mo se mo ya mo sade mo ti ase anya sa da achi o
onkokura bomu no na awurade atua wo ka so of my midman wasi okay Auntie Paulina my lady medase ensem bi tawia ma na yema yani na ho saa ekwan ne so ensem bi meyo ho ade afi we meyo ho ade na sia yesi mu meyo ho ade na eda wo ba adwene mu anani beba ne ho so no na be ma ne na wo miensa ho ade na ama ansa na wabebo amane yesa niema nkoyie ana wankasa wasa atena se ehu se niema enkoyie sa niema na ana sa nsam na ewi ama ne ma moma yani na ho sa kwan ne so enam so ma ene e ma bebrada na e ma sujafo nanka oso obe wale me nani beba ne ho so no wa wo miensa no wa wo nan no wa wo num last minute na be ma na gya no e ma ni bi fa sa kwan so de sa adwene bi sa eto ma tirim eti mesre wokọ ba ko na hwe na emfaso bi e ma na se emoa watwa so ntem na po ba bi tina ko sabi enye kura na ka e ba ko obetimi adi pa hwe no emema no binum wo ho a wo na ma ahia na ebetimi no wo ba wo bato wo nya gya wo hwe ma sabi mpredu asa eti bonko so ne nam ani ya burugu ho a sabi sister yi kan ema ma ko wo twen wo de wo ma ba wi ase ye won hwe wo bi ya bra ai duha no wani ko to duane anu watu yaka okoto fufuo na nam ogusu anya asam ketwa o men enwotwe honhwe wo bia na wanu mu nyina nya me betia ho ka oda achi ehu o da bia me ka me se ba ma bia wo a wo so honhwe wo ba dwene woda achi ho dwene woda achi ho ya na say to da na mo twentwene manhwia wanya felt ni 50 na stroke achi wo nyini so agba kokora pampem apa edi entia me pa achi o me se wo hwe wo ba wasem na me kan nya wa pampem apa asem na me kan adwenboni bi asabe mpredu asan da mema bi num tirimu a wo mo di treat ma ene wo moma sabe da che be wie yie di ama wa na wo ba wi ase na se ho na emehwe ne ma ho sa ne office a wontimi hwe di a ada na akofo oba e ko hye ne nyinsan hwe sister ya asema wo kan e wo se wo ba wo nche na 5000 e wo ne ho a wo nya de ma na je se wo nkwa na nyina e na wudi akopim wo wuo mu na sabe wo ye ba ma dwene wei e da wo tirimu a e be boa wọ́n so nam na wuburugu ho mesi ni wo ye adwuma sabi anya kura se ye na wa ba fie no akeka hye mo ahya atade wo to nsu ya no watu yaka untua school fees wo didi a enam bebrebe wo ntua hye na enkwada na wodi o ma ba wiase no ho na ehwe wo mo ma wo eti mesre ba bi abrante wo hye bia yi ho pie na sabi o ono wo se o fa no 17 years oboni trader bi kura wo kosua adwuma wo otimi sua bato obi baba ya wantimi asua adwuma wa ma na miensa enya kura sabio ba bia watiti ni mo wire mo aduru ama abapani enya 15 years die wa ya bi eti brana ba yedai beto aso na mesere mi nua ba se wada roma wa mani hunu ntima wani na ho sabe mpredu ado o ba kwan ni mu no mane kwaye ho ade na fa ni monyam hye emre wo na sabe wono so ahu mobo my lady me de manu asi say AY Ahmed Apple World. A phone. Papa 6S Scorpion 15 Pro. Inbox. iPhone 7 no. UK use. No question. Glass protector now. Paper glass. Samsung. Techno. Infinix. Any pimpra wa dia. Ya watachima. Taylor Lane. Penny ma papa. Nazi station. Na M1 0549 020 032. Grace Gifts. Get give it. What a doctor for and laboratory services. Oma bin. Osi ade a won sa chacha. Emfansi ho. Ni Fred mfi shedunu. Ye nya no ho. Asusie. And ye mfa nko kra. Na ya de bia da. Bra. Ni enye ho dwuma. Vagina steam. Eno de be ka twom. Eni bema obema afu. Ni atwe pie. Na ye kama ma. Ne kwasem. Oso amoda so Oshim School Junction. E ho pepepe no mo. Off Parikesi Road. 0543 320 032. Ghana Grove. Peduma ye abrantie ni ababawa. Osi wono de won kan tintin ya phone. Ne legit number 0308255775. Midima fo se wani amawo. Dr. Sam da so for sabo watch so. Ebuya kwa yade no kukuro ho. Fatira kem. O chata mo atoso. O yale na ko. Akọ ayira. 0244774282. TIME. Oye dro kotobi na no mo atuna ntumi ni di entontom na ni muade misro ka ho wo fe ne beboa wo ebu ade wani so sa wate aguso dwiba krosa nampele no die ye be mo ate kama be man so ye pi oboy ba and medical research center adwo adumanu doctor yi ben me chia wo ye adwuma kakra wa bu na ye wo ya
oni ne tutu bu nsem wabeti ahwai preke se kwan mu abomu ewo ni so hye de na enche 0249761508 malady ne kwasem da bia me kase obade de ye wuhia bema na be se ope ba malady ememme bi eya for opportunity edin kwasasem bi atiatia ememme bi a sebe omu ye papa enti oba be hia bema papa sebe onyini ni da because of the obedience no be so the oba so be papa ba no obeye bia ne betina won ya do obeye bia onyini obeja be kwakofa bema ofro ebi na enememe bi edidi na malady we die sa contract we no e wo se yetimi kope guy no ba bia wo ni etete na atwa ne mfonyini ni e polish ni mani pani hu se because ba bia obedu bia obenyo ba ba bia obedu bia o sisuru no otwamu a o ma se obese bia 5 million without day e de ma wo no de no nyisa wi okọ adwene kutaro no eye kwase adwene oba su de sabi oma dwumu miye no wonya share first day now man 3 million and da wi a woni ma se mo ka first day and nipa ma me 2 million 3 million and the second day the over 5 million I don't know what to free man second day obetiti free mama oh eti meme bia for opportunity e jimi malady wa wo ma e mama go ba miensa what say nwotwe so I want that pet me die no dia ba na bende so mu nyina ne ma no dey peti baby obedu bia so business wo obefa malady obefa obi so be catch us woni ma malady fo wo mu nyina chi obugum yes oh eni asebu wonu ma o ka obi wonu ma on tiase ani o ya brante wo ye se be producer eye nyatasem ni ye catch up baba so nko jadwa no nkese no nkuna obi be catch us do for pa na ese eye nemu o ya kwa me na bates uti abrem kwasa se na wudie eti entertain ntwe picture ni ensantra case wo su ni oda wuro ma because kwasa na wudie sa de obe ya boy so nko pen photo mre ni picture bra nko hwe Facebook bi ana we kwa di obenya no wuni me bi o te ko tete no ofa boa no na tete no mu ntwe picture kukuro efa mra because ade o ye no wo bedie wo modern betete no gwa ni okwa ni di kwasa wo ma we mu na be ma ba ko pe wa you ma bet 300 obodam kwasa be na wudie no asabio yenye obi ba ye yusuru se jimi abawe osu we 7 producer ni ho be na time awa fa na wona jai na nna jakwa na me hame but o madi e malady wada roma wo be ma no ba be ma wo hwo ba wo ya ponchi ma ponchi be ma wo hwo ba pupu be wo ya ponchi pa libya ngom kan say kasimbilai wonye kas ai odrup Debbie what you shit man e wo libya ka say what you brofo na meka no e shit ma de enye na ko libya ka say mu a your friend dokuhi come here somebody to ni faso ho ne je so de ba Ghana ka say mu a ya aponche be malady so obi wa wo ne ba wa wo ba wa hwere de mi pokobna me ni nche wo wiase kura o adwen akura na mo na se papa be ma wo ngui no ase me nhwa akura no ni ma me koka ni wodi atam fa oji mi ko na kwa nam ho de malady mi pokobna me ni sa papa no ye nche kura because nkura no hu hia se wo mbenya papa side enya kasa ene na nse me bayali ye oba ye odi dada mum sa be men ben au ni oko osida mi henwe ni hu pattern yes na uko wo ba miensa asa ko fo bi de mienu wasa ko wo ha miensa akọ ka mom na 8 onko na de oditwe me de asi me pa cheo Evangeline nkonimofori wadi mfinhia miensa ko school de bai Montessori school adakoja achi ne maame ne papa me se owura na owura yi ofori omo na omda keke ofori roofing system kono ano yo radin shira ye baketoi mra wodi na wodai esro Mr. and Mrs. Sompa chede no maybe why na nyame nkoso anhira mu na adwuma ne nkoso enti enen konimu di na woda hip wile gentleman dental clinic o sinye wonu bon o halitosis eyinka kontum laba osiase scaling polishing
judgment dental clinic ni imporese so ma kama kama report junction total filling station echiwa 0559139582 sompa achedi ye dia bonyanka ekunafo mo tomato bra bɛmɛ yɛ mo bɛmɛ yɛ nwa onyame be bɛmɛ yɛ sika yɛsɛ ye ni airtime aye de bo adansidie no kwasem tiempanifo no mu tie aye wo ho airtime no adansidie no gu ho ne kwasem na ke wo airtime ne ebo bi a kyerɛ mo ka wo be hu sɛ ka be hu onyame o tumi juma papa empacho number no yɛ 0598 559 802 and 0241 272 990 and a blessed foot star. We a bishop a pimpra dear. Who am a call of China banana or dear body. Mammy, when any at you, you good walk him a silver and a mecotonium, your delco, Pacho Bra, yes, was soon time room, a kawana, yet 2 years, a dear Piadesis, Pimpra, and Capone, the tone up in yes, oh, 0598 585219. Give us. Give us me security. Sadro iko pepe usu utiem sabo preku me pacho give us capsules nem tu malaria give us eba me tu malaria afagisi ene capsules ne etun sawa ni bem wonu kru ni 0543222470 Boris B. Eya we nampa na ebedi bronya. Akoko nam. Fabi. Dear ding. Fabi. Dear mere. Fire party. Organic. Next fire fragrance no. NCC. 0544444453. 3P work. 3P garlic mixer. Kesiamro so. Eya toa. Ehwe ha pai. Stroke. Kope bi nando. Sano na yo titi. Eya 3P. Ente shewa. Eya 3P. Eya bra no bi ati. Eya 3P. Onum no. Na mo wa hodini mo jedro papa. 0248288824. Good morning herbal mixture. Eya dro kotobi na no. Eya immune booster. Eya good morning. Ekwotia ya de wodu na. Osori anopa. Ya no ayemre. Na onum bi. Eya good morning. By mu ha. Eya good morning. Herbal infections. Benye bi otina tete heba. Hello. Good morning, 0246-594-117. Yanko amano so. 0554931921 0548931931. Samu mi no ay transfer nyina da. Ye wo ka fa ho bia no akwanya no ewo. Hello. The whole react. Baba pa me tia wo ye. Maje osu. I will be very fast. I'm a catastrophe from America. You even sent and Sompa Nkomo the whole reaction. Oh, Papa, with the mestre, I was say I would come by any act to a BBA. That's a more ya. And the mestre them work a credit or wa, which any production team knows why I have one. Not ya, at the Apana, I have say. No, Papa, the American and say, Bema, who will now so on show bar. Don't go on your mother. What would you do? Wa ujejiriji obe hu papa bi no na mo na bia wanyina tu ni panyin tesu a wo bre ni na ta do ni ba na ta ba ba pa na mi kele ba kwat na otwe na ase yes ya de wa anwo ana boni a wadi a wode kro no ta papa do ba pa enti se wo de wo se enne wo ye o mana bra ba pa wo so ye woni aso nim se na to na wo se no enti wo reda obi anfo so da ti bi no ya mi sira o ba pa na da eso da se. Hello. 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 Pacha udi yentio. No. Zero 055493192054 Hello. 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 Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, Pacha Odientio. Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, yate on kakasa. But maybe no, because it's bad. Yentio eje nok. Hello. Eje nok yate on kakasa. Mama. Bema do wa o de shoba. Dize wo na shoba na. Ni male pashe. Nemo me aba so bu mo kan okwe. Me aba no mama. Bu mo kan okwe.
Mala ebiat. Many they see us 10 years. Sana first born when I was late. Sana first born. I am about. Hey. I'm a deja. I'm a Muslim. I'm very much more. Now where do I know the anything? Say no nya oba no tell me maka. I am kind of. Na me an fa na dem go pe sia no. Na no ene trompona. Yo. Na I know any kind of dasha. Yo. Fa ne ba come and. Eda was. Me pa cho mata de free Ans boutique. Your Camara Sanka Plaza. Auntie Anne Sefreno. 0545 853 608. No be sort out at ADFFF. Papa Ahimaya Boa Asante Presbytery chairperson. Papa ewie radiasum drink kan kwan sonko so kra and a stadium. Papa Nta Samuel one mama Nta ewie nso ye chana papa Facia man. Papa Facia man no so am a grace congregation said na kwaso kwa. Tajira me pebre na me ba be chia. E was kwa papa ewie asum drink kan ne ba asra sofo nyina. I Bremai Assemblies of God. Hello. Hello, Mpacha Udin. Hello. Hello, Udin. Pacho, good afternoon. Pacho, Bokode. Me na me can do wow. I am not even imagine because I am not among no ban the make from no ba I maybe a what when we was only pan town. Yana Limano more money now. And I made a pound of common man and then man about a more compared with on the book. I think a video that said maybe but that's it. No more password. It has say, and Asante, bro, half for Presbytery, Papa Benapia. Nano memenda na ye we ye kese o techima ye sofo ba mami message edanchi ya me fa ne kransie na yi nti asofo no nyina bai Papa Benapia hu me apeno so ohini ni reggae ni de obuo o eti na so papa reggae de de Papa Benapia ono mama Benapia bronga hafu Presbytery chairperson ewie ono so echia no kwan so nkokso kra big mama and ye papa nkasa Techima South. I also for by a Japan. Come on. Therefore, so for no waba Presby Trinity. What church or mayati or masia. Wonderful. Ya for ya yapi for yapi. So ya Jessica chain time na yapi. My goodness. One yapi. I do watch this. What dear asamono. Ebemau. What the bemau. Tu batiasi. Na wo yiso a obenya so mfaso ye sha finance ani ama wo envelope wa fa kofie bosom paye de wa obenya bia afem fashim ti ye beba for the no bia de envelope na dey also for buy a Japan enwo sere ni Trinity Techima South district minister come on mesisi si also for be teachings therefore undimi sa no ho undimi sa no ya mi shamu yangoda udwe Yamini a boafo. We shall for Dauda Bar Hospital, Brainy. You better, my lady, I say. And maybe I will catch you. And someone would be if you are the best Syria, but no wait in here for Mwaba because the kind of Jumzuni boy, you must be being sick. And I reason someone so does. Sabri at you, baby, I'll hear your hospital, no way just so crap. Metro FM building name. Mr. Ejuma Joda Kosimenda. Anopa 7 a.m. na doctor say I say Jumasi. A boy Juma Copem said no number. Yaria yes a doson. A baby a catcher. Say Yaria yes and a doson. A Jenny Arian Qua. And Timua Mohi TV Sabrino. Your number no good screen. I say Dr. Dawood and Casanamba. And I was screen. I say, you know more Jumedio Amanone. What have for a doctor? No country we saw my way, so now mobit me a boame. But I should know is over for your number. So would you so a Dr. Dawood number is 0244 886437 0244 886437
6437 number no eno no yechia obia sabre review na yakai o se ewiase ade a wo ye bia no obebu hu akonta last week ye kwa pass west region yechia woni ehwe wo wa ne mpotem in fact mo hwe Sompa Nkomo pa yamenshamo opani ba ko a obisia one of the radio station na papa ne nso mo kai nyina ne so wo adwuma mu na na wo tie what is it Dawood Eba Hospital any Dawood ointment for aba in fact when to come na just why the answers oye ni nyina ne se bi hospital no for Kumase na papa no problem yare na ha na prostate and ye dey free wa upper west by abusuafo doctor dey to adru so ahwe na ma ne ho ato papa ne kire se wa tu ha no Kumase no e kwan wa pa we ntimi amba enti na de obetima ye nyina ne se wate ye nka o ne krom no e wo so oba na ne krom fu hunu se ba bi oba ye onya yaresa Dawood Eba Hospital na papa ne kire nsemu ama presenter crowd console ne chito na obo ne tinko ye o ye bia obebu hu aten se papa ne ba Kumase ye hospital ha ene busuafo se ya anya de pamoa na ke yekoto no wo wa no kasebi wo se ye dwuma enti eno kire se Dawood Eba Hospital ye wo Kumase bara obi wa bruchi odi ye ho dance papa ne di animu ne ye kogira pa eni nkure wo wa ne mpotem nyina ewie do ketwa ato ne se na nkese se oba Dr. Dawood ho ebe hye ne munyam na emu wentimi ama no se ya ba wa de a ene ya accommodation nyina wa fa ho ta papa ne di anim de ye ko hotels ane bo den e wo Upper West wa ene ye ko dai ye kasa bia na wo yare am wo akia bre Dawood Eba Hospital se bomodin atu anamon bra na wo ba ye beboa wo yare bia ne kwan e fa so kono hwe enem yare ne da bia ba ye ka ho asemi egugum bebre but wan hwe yi wa be self medication sa wa wo hu se bibi ha na no abo awura ho no akoto adru e de how bebre na bre nipa because ye kasa ye wo UTI urinary tract infection any infection syphilis gonorrhea chlamydia genital wards but ebia na wo de ekra no enye syphilis na ebia ye UTI na so ni nyina na ebia wakoto gonorrhea na syphilis edru ye enti na Dawood Eba Hospital ye dem sonko oba ya hwe ye ho a de obeka no yate na emumu no ye hwehwem ene be kire se yade se na ha one guy be your friend or say doctor ana me dwonso ana edru ba bia me ba mu eye me ya emu hye edru time bia ene ye so de bra o say man tutu no man no gonorrhea nuru na ba se ma ko mpa na ekra oba ye test hwe se na UTI enti won se de medi kan ye no e bia wo dwonso a wo ba mu ana se wo ti ya wo so wo ba mu hyew UTI e konso sade no ye yade ye nya free dwonso mu what had the Jones for show who are written in your UTI? Ye kase obi wo ho a ne de no wa wo gonorrhea na syphilis panie baso de kwa na eko o de brother Dawood Eba Hospital obi timi fro say Dr. Drew baby amenase hye me say ya hweja wo menase e dry me ankasa syphilis in the tires ade no and very dangerous and very deadly syphilis amo baby wo ha sebi oni ni kunu hie mu ana nsuo na sen aba o baby timi fa fru but on who dey be at least 2 months 3 months now when you miscarriage na dey na say Dawood Eba Hospital say dua mayarsa oba ye be sa hwehwemu nyina na ye dey aboa syphilis amo bi complaining ti yare ni ti da bia on dey ni ti pai no ono a oni pressure oni moja broso ba ne dey ha na pai severe headache manadwe nyina ne sa obenum edu ebe ma ni ti pai na ko Dawood Eba Hospital say oba ye be ye sa hwehwemu obi sisi etimi ya ne ya odi aduro bi anka aduro a obi di ho adanse se aduro we na menom ye e ma me hoto me no obenom se aduro na ne ho nto no eno na Dawood Eba Hospital say yare bi anya hwehwemu isi yare bebrebe no ebi betime free syphilis because syphilis etra wo moja ni mu cha e cause damages bebre se de etimi fra wani no etimi masabi osisi free osisi koso na se wo paralyze osisi koso na se wontimi nante wo jojo eno etimi de obi nante a ye say stroke openi bi ade ne by the same thing let's doctor stroke adro ni ye kire doctor we ho hospital say but ye hwe mu na ye syphilis na ye ne sa
Nti ye ka say enem yare no obi a me so we enya ferry syphilis enya obi a na se bi wono oba ehia mu ansa no enya obi de o ha ye de wo mu obi o ho a wo mu eno nya syphilis no da wo de ba hospital say wo de tu anamo na bra obi fro say doctor Drew time bia me dware wi na me ho keka me especially me dware nsuo nwuna me titi me ho saa ntia bra bia gi se me dware nsuo hye obi kura ho be dware nsuo hye but still I want to can feel that would about hospital say brandy and hwehwem oba ye be wiem say enem yare na amasa de na ba ana yare fro na ama ho keka na ba so a Dr. Dawood say allow Shafi nyame na yare safo duan so my yare sa nti phrase 0244 8864 37 0244 8864 37 so we bema na wo hwe and I say wuti esabreya na bia me ba ya meka ye boy ye mema no ho ban no be ma no wo bo ho ban na wo bo prostrate no ho so ban because prostrate in the area na ba bebre first no obe hu so obi anya prostrate na ne prostrate need as say mu bi enlargement and I say ekura bam cancer obi si Johnson ta de me doctor me ko jina so me Johnson me chima kakra bi na beba na ma ya se ya me ya because Johnson ya acid oba da wo de ba hospital e beboa oba ye beboa oba se ye de rubber kra na sha oba manimu a ye be treat you na ye yi rubber na frame adanse ye bebre na eba enti daddy umfie ni ba bi adru mi nua ba ma se ya sha rubber kra da wo de ba hospital se bra so ye wedwuso krapa Metro FM obedi adanse say ye moja broso say ye sikire ya de diabetes and pressure and the stroke ba enti ye ka say bia na wo diabetes bia na wo pressure moja broso ne sikire ya Dr. Dawood Sibra obeboa pressure enti obi nante kakra obonse wagina woman bia na wo ba ye hospital si free care very short distance ye wo kwan no ho pe krapa ma me nante kakra odu eni mo no atena se no wasiniti as security man bi say wo pashowura OPD ase me ba me ni subri me nante kakra na makoma na ebo me ntentem so yare ebu ene pressure is very common enim pani ni makora and so the brother would have a hospital ever wow ya dey be a how aje ni area so na mo bra any ata see vigina so ni area for ahwe de ekwa Dr. Dawood has ade no hospital no we crap eju so maybe I will be a obi sit kuma self eju so ka ye we crap Metro FM ha doctor number ni 0244 8864 37 0244 8864 37 my lady nyame show no team